Krhke rezine z grozdjem. V posodo stresemo moko, sladkor, vanilin sladkor, kislo smetano, zmehčano maslo in sol. Sestavine zmešamo v testo. Zavijemo ga v folijo za živila in sploščimo. Postavimo ga v hladilnik za 20 minut. Za kremo potrebujemo kislo smetano, sladkor, limonino lupinico, vanilin sladkor, jajce in piškotne drobtine. Vse skupaj dobro premešamo. Testo prestavimo na maščen pekač ter ga potlačimo ob dno in poravnamo. Čez potresemo grozdje. Po njem prelijemo kremo in jo sporedimo. Pečemo 40 do 45 minut pri 200 stopinjah Celzija. Ohlajen kolač narežemo na rezine. Dober tek!